O te toi whaatalofa i le pa i o lo tātua tanu man au whaafonga e le tautua le si fonga le lau mua tawala i ana telefone mo le yaso. O le anganga e tautua, o le au tūle na au i e le whaamoe moe o le tū whaatasi o le aso whaapitoa, mo tangata whainga ruenga le malo, e o lava i ana whaalapa pitonga tūma o te. O se whaamoe moe whia e te lo tausanga vae, e o mai whaatasi e tangata umolo tautua ina le malo i ngā ruenga matiu te SS, e sāvalia le taulanga mwhaapotopoto ane lumamaoto le malo le ele le fau. Matu i nātu i se matu pala o whaamnuyanga me le malo maun te itai, a wā le toe mati no le au nanga, e whaawau anga i le lumanai. E le saunanga le fionga le sui pālemia, le fionga Tala Josefo Bonifacio. O se tai au, o tū mati e, matu mawalunga, a wā o tāpena whawawhine toanga le silsili ese, le aveo le nei aso, maaso e whamanatuai, ma pati ai au nanga lau tele, a le malo, ma le au whainga ruenga o lo whaia le tautua. O tala whiunga ma le whiau o le so, anganga tautua. A wā ele ai se vaenga o la tātou tautua, o lo whaia mo le malo, ma Sāmoa, o lilo il whawhonga pa ia o lo tātou watua. O le whaamana tuina, o le so, mo le aso, mo le au whainga luenga le malo, o se whaamoe e tau tele le whainga malo. E le tūla whono whaavai o le malo Sāmoa Tasiva o nus fulu ilonga na vaenga fitu pala kalafa valu sumartolu o loo au ili manino ma iai e whaapea. O le au whainga luenga le malo e whaia le au nanga mo Sāmoa. The public service means the service of Sāmoa. A whaawhaingo fie, o le au whainga luenga le malo, e whaia le tautua i o tātou tangata anu, i so se matata, matawhaioi, ma so se au nanga. O tātou o au auna le atunu. E tai mua ma tai ala i le whaafuina, ma leo fuina le so swani o tātou tangata, o no lo tātou valauina lea. E tu sai ma whaamaunga le ofisa o le komisi, e sili atu ma le sifuru afe tangata whainga luenga i au aunanga le malo i ona ofisa ese e 5 sefulu ma le tolu. Ma lo le whātua otoa, ma lo le whāpalipale, ma lo le whai o le whaiva wa Sāmoa lo tātou atunu pele. E lei whangaluina le whaamanatui no le aso whaapitoa, le manatuai o le au nanga i lātua whai i langi le wholaunga, a o ngā lulue ai i tutono matanga luenga le malo. Sau noa tuala, o le au whi ngā luenga mō le temi nei, e whaua i atai au. Au i lātou fo ia o tu i nātu iei le whaamoemoenga mō atai au, e lātou te tāpena ina, le lumanai manuia whaawau o Sāmoa. O sini lo tultuloina e whaamautu ma fuafua iei ati na e o le atunu, o le tausanga e lua whelua se fulmalitasi le lua whelua se fulmaleono. E mai tau la iei le komisi o tangata whainga ruenga le malo, e le tui nātu lei au nanga lau tele i sili o na lei. Ma o ia vaenga e tolu, e au fiele si tia leo to mai maanga wa au whaaurulunga, si tia whaatinonga o ngā ruenga, ma amionga tau aloa whaapea pūlenga le lei. O vaenga i olo o ngā lulue whaatase le komisi o whaaurulunga mtanga ruenga te itase, ma o lo whaanga solo le te minei lo i longa whaawau le ofisa o le komisi o ngā ruenga, mo le whaamautu o mta whaioi matangata whai ngā ruenga mo umia, mo mtanga ruenga uma ale malo. E lei titi le whaamoemoe o tama matene tuai o lau mua o avele, le na whaatautai e le whaai unga le vaiaso. O le whaamoemoe e le ngata le whaatawai no le atuanga o le se lau tausanga, talu o na whaavaina le lau mua i vai 5, ai o le sa ilinga se leni e wha le leia tili ai le lau mua, mo whanau lalo vao le atunu, o loo auto wa atu iai e o oina ai. O le whaamoemoe ua le na o Sāmoa, ai o tu whaatasi ai asosio tama matene tuai mai isi atunu o le lalolangi. E pei o na fausi ai perestene ma asosi te itasi to tonu atunu, e wha pei o Amerika, New Zealand ma Australia,
Rarotonga ma Hawaii, maisi atunu o laulangi wo atu yei tama whanau o kolisi. Na whaai loa le aungol wha moe moe, e le presidente o le asosio tamatuai a vele mai Wellingtone, le whionga tunu mafono kena koe. O le taupeau mai ono le wha moe moe, ia wale tāpena ina ma le saininga tupe, mo le wha manatuina o se lau tausanga le tausanga pou, ia le aua tua inga mga luenga ono le wha moe moe, le aua mātou malanga mai ai, ia le ngata poi mātou New Zealand, Wellington ia Australia ma Amerika, le aua ia tutuila ma toe lau, Cook Island, ia leo e wha moe moe. E lata le to se fuluta mal whanau le lau mua, wa avea nei mawhai pule o le pāne mene, e le ngata o le whainga mālolo tula i nei, ai whapena fo i le tua ngai. O le mete mitanga lea, o le to tele o alo sa o tau ina le kolisi, ia leo whaponga lea tunu o tō lau nei atu, o to tele la tō le mālo, minister, fonga whitalai, sui fonga whitalai, ia o minister ma minister lango, ia le whaingo fia o se mete mitanga tele, ele ngata foi la le palemene ia o ta yulu i ngā luenga ma al mālo, CEO ma tai o matanga luenga ia, o se mete mitanga i aile atua o mwhaina mau nei ngā luenga, mata mai lava yuta le motolu, ia leo ia wa whamangi eina. Whaeloa tunu mafono le whamoe moe le se lene au ina. E inai ploketi alo o whai mo le whamoe moe, tarusia, waleanga le whale aonga, waleanga le whale Sāmoa. Sa whai ere au inai ngan Sāmoa. O le ploketi la na whapitoa. O le anga i tupe ma me ia, o le whainga le whale Sāmoa, ia o tupe a tutoe, ia mo le aonga. Wale aonga ma tūranga whapena. Le whionga le presidente o le asosia tamatuai Wellingtone, tunu mafono ken a koe. Na whaailoa le ave pasi o le laumoso oi na malanga mai sapunawa. E whaale tonu tā o fiola na pasi, na afuai o na whaafai tau na tā o fiofila na pasi, awa ngai mai lalo lea enga i le lata, wha solo mai ai tua i le fifi, le na alia e mai ele whaale lave le tai awan na fi. Inisio mo le mau wha moe moe ina se ainga o loo tū lumo le whale na tupo i le wha lave lave. Na whaisi sao o le pasi le anga i mai lalo, mai o le patu le tuane o le fifi, na amata malepe mai e ina le afi o le pasi, ma tifa ne ai masasoa se taa vale mumu na nga i atu i lunga, mai na manga whae le loto samasone, ma o omia nga i le poumoli i lumane o le whale ainga o loo tuwai. Pa mauni a Malcolm Sinom tanga ruenga o leo, e silia ele tolu se fulu le pasese o le pase na malanga mai le tai awana nafi. E au fiai i la to e whainga aluenga, o nisi na nga i mai fe au mapisi nisi le taulanga ma wha ataunga, ma nei whanau la aiti. E le iai se tasi ua ma liu le wha lave, ai se i vanga na ai le toa wha o lo tau fia pia i le whanamai, i manu anga tūnga o lo tonga fiti ai. Mai o le tūlai mei pia o wha lave tau ta avale a fiai pasi lau papa, wa visilingi ai el to tele o le atunu, le saunga le mua o ia fo i tu ai ngā pasi. Pe afu atu i teimi la vea ma le tele o wha lave tūlai mai ai, e matua wha tāma ia atua tino pasi mai le ai se pui ngā saunga le mua, e mawhai ona maua e tanga te whemalanga ai. E nisio sue suenga na mawai, e le ngate li whafowina le laisene po le restalo le pasi mole ni tausanga, ai lea i foi se laisene o le ave pasi. O le aso lua o le masinan te nei, na ripoti e fo e se tasi e lunga upenga ta whaelangi po le Facebook. Le pasi lava le tasi le lefa au tauta ma la na alu i lunga le awala, na se mea manu e a whae nei fo i le latu ta avale, a le na tuina i lunga le whase. O tala fawia mo le yaso, man rielu tātou, tunu i whi au matiu te mga aruenga whenga iai, whasoi fo ia.